ئازیزان دۆستانی فلیم سازان خۆشحاڵین جارێکی کە هەمومان لە ماڵەکەی خۆتان لە سۆکەکەی خۆتان سەکۆی فیلم سازی بەیەکە گەینەوە. ئەم جارەیان دیدارەکەمان وانەکەمان لایڤەکەمان لەگەڵ ئازیزێکە کە فیلمێکی دروست کردووە. ئەو فیلمەی ئەو باس لە یەکێ لەو ڕووداوانە ئەکات کە بەسەر کووردا هاتووە. ئێمەی کورد ئەلبەتە ڕووداوی گەلێ زۆر ناخۆش و ڕووداوی بەرگری زۆرمان هەیە. هەر بڕۆن جۆ لە لاوکەکانمان بگرن، جۆ لە حەیرانەکانمان بگرن، هەر هەمووی شەڕە لەگەڵ دوژمنە. دوژمن هجوومی کردوتە سەر خاکمان، ویستویانە وێرانیکەن، ویستویانە قەڵامان وێرانکەن، شارمان وێرانکەن، ماڵمان وێرانکەن. بەڵام کوڕە ئازاکانی ئێمە لە هەر جێیەکی کوردستان بێ بەرگریان کردووە. ئەم بەرگریانە هەر یەکەی بووە بە داستانێک، هەر یەکەی بووە بە ئەیتر لاوچێک، بووە بە مادەی فیلمێکی خاوی، مادەی فیلمێکی ئەکادمی جوانە ئەگەر بێت و فیلمساز بتوانێت بیکا بە فیلم. ئەمڕۆ ئەم فیلمەی کە ئێمە ئەمانەوێ باسی بکەین، ئەمە ئەو گرفتەیە کە ئێمەی کورتا چەند توانیمانە بابەت، دۆز، کەیس، ڕووداوەکانی بەس مێژوویمان چۆن بکەین بە فیلم. ئەمە یەکێکە لە خاڵە گرنگەکان کە ئێمە تا ئێستا هەمومان لاوازین. جار جارە هەنێ فیلم سەر هەڵەدات ئەو ڕووداوە ئەزانێ جوان بیگەێنێ بە دنیا. ئەو فیلمە جێ خۆشحاڵیە. ئیتر فیلمەکە ئایا تا چەند دۆزەکە باسەکەی بە دنیا گەیانووە، ئەمەیان ئەمێنێتەوە بۆ وەرگر. هەر وەرگرە و بۆچوونی خۆی هەیە، هەر فیلمسازە و بۆچوونی خۆی هەیە. لێرەشە ئەمەی ئەم شەو ئەم فیلمە باس لە گەڕەکێکی ناو قەڵای ئامە دەکات. ئامەد یعنی دیاربەکر. ئەو کاتی کە هاتوونە ئەو گەڕەکە وێرانکەن، بەڵام چۆن گەریلاکانمان، شەڕڤانەکانمان توانیانە بەرگری لە بست بە بستی ئەو خاکە بکەن، بە تایبەت لە ژێر ئەو خاکە کە قەڵایە. قەڵا دیاردەیەکی مێژووی زۆر گەورەیە. هەر وەک چۆن سەدام هات قەڵای کەرکووک ویستی بیڕوخێنێ لە ناوی بەرێ، بەڵام لە ڕێی مێژوو با بڵێن کەسێکی کوردی خۆمان بیرناوەکەی مێستا بیر نییە بە ناوی ئاکرێیی کە هات ئیشێکی گەورەی بۆ کرد، شوێنەوار ناسێکی گەورەیە، بابەتەکەی گەیانە جیهان، بە هەموو جیهان و گەیانە ڕێکخراوە جیهانیەکان ڕێیان لە سەدام گرت. چونکە ئەو قەڵایانی مێژووی تۆ لێرەشە لەم فیلمەیە مێژووی ئێمە دیارە، بەڵام چۆن دوژمن دێت ئەوێ ئەو مێژووە وێرانکە، بەڵام کۆمەڵێ لە گەریلاکان، شەڕڤانەکان و خەڵکی سڤیل هاوڵاتی چۆن هەمویان کۆمەکەکەن بۆەوەی نێڵن ئەو بەردێکی ئەو قەڵایە بڕوخێت. ئەمڕۆ ڕوو لە دەرهێنەری هێژا کاک ئەرسین چەلیکەکەین، دەرهێنەری ئەو فیلمە، بزانین باس لە چی ئەەکەین. برا ئەرسین تەبخێر هاتی سەرسەر و سەرچاوێتمە. وای سەرسەرە من سەرچا ئەوە باش بۆ تەژی ji bo bernameyê te jî te bi te jî baş dev min nîv roya piştî nîv roya serserîn xêr hatî serçavên me em gelek keyf xweş bîn û hez dikeyin ka bizanîn te çawa vê doz bêjîn keys an bêjîn pirsgirêk rewş te helbijardî ka bikeye ev filme. Çunke ev problemekî gelek gewreya bo filmsaz çawa bikarin doz li nav dîroka mêjûwa milleta Kurd em helbijêrîn û bikeyne film. Te bi xwe dizanît em gelek lawikene û her lawikek li wan mesela her derwêşê Ebdî bo me bese. Yani gelekî din hene, yani ev hemû fermane bi ser meya Kurda hat, bi serî Kurdan Êzîdî, hemî her yek bi xwe filmeke. Dastanê Helebce, dastanê Serdeştî, dastanê bêjîn Enfalî, ev
هەر بەشێک هەر ڕۆژێک هەر 4 ڕۆژە هەر ڕۆداوەک یعنی بسەر مە هاتیە بخۆ فیلمەکە ئینجا چەوە ئەم بکارین ئەو ڕوودا و ئەو دۆز ئەو ڕەوش ئەو پرزگرک ڤەدۆزین و بکەینە فیلم ئەم حەز دەکەین تا پچەک باس لەوە بکەی پشتی هەنگی بچینە سەر شو لێدن جارێکی دن شەو باش ئەوەر باش ji bo te ji roj baş spas ew ê mijareka tu dikarî navber jî pirs bikê ji ber ku tenê bersiva wî tune ye ama serî de ez dixwazim bêjim min jî Diyarbekirê mam bi salan min fotografî rojnamegertî min Diyarbekirî fêr bûm dema min xwast veneyê destpêkî mirov eger fotograf tu bixwaze fêr bibe diçe ciyê dîrokî tu we derê fêr dibe min jî aslında fotografa destpêkî min Amedî Diyarbekirê Sûrê kişandibû yani gelek çîroka min yan ji bîranîna min li ser Amedê hebû berê ji ber ku min rojnamegertî we derê destpêkir dema şer destpêkir şer Xweseriya Demokratîk Kurdistan nav şer da bû dîsa li Kerkûk jî li Kobanî jî li her derê welat de zaten şer hebû dagirkerî hebû li tiştekî cuda hebû ev şer piçek cuda bû kîjan aliyê de cuda bû yani dijmin yan ji dagirker xwastibû tenê ne şer ciyên ku herî welatperest ciyên ku herî dîrokî yani Kurdî nav da însan ji tê de holê rake wekî Hesenkeyf minak em Hesenkeyf belki naxivin lê Hesenkeyf binê av da mabû heman demê wekî Sûr jî ciyekê dîroka Kurdistanê de herî welatperest herî dîrokî ciyekî wisa bû şerekî we derê de ne şerekî normal bû wê hem bîranîna şaxsî hem kesen ku em hundre şer de ez bixwe jî nas dikim hebû ev sedemen ku hatiye gel hev yek jî hûn dizanin dema Kurd li hemberî dayî şer kir heme dünya şopand û çepik lê da û destek da yarmetî da lê Bakurê Kurdistanê de dünya çava xwe girt yani rastiyek wisa heye yani çawa xwe ew xas însan hatiye qatil kirin hatiye şevitandin li Cizîrê dibe ku şer de mirin heye birîndarî heye aliyekî polîtîke em qabûl bikin qabûl nakin tiştek cuda ye yani em destek bidin destek nadin tiştek cuda ye lê pir bûyerên ku derveyî mirovatî çêbû du sed însan li Cizîrê hatiye şevitandin wek mînaka destpêkî lê dinya nedît derveyî Kurd ev eş kes nedît yani ji ber ku berjevandiya Tirkiye û navbera devletan Rojavayê da berjevendiyekî cuda heye wek hunermendek komek hunermend jî me got em ev mijar em dest bigirin em ceseret bigirin û ev mijar em dest bigirin û çîrok jî ev zivistanê dest pêkir dengê me têne erê dengê te de min guhil dengê te erê dengê te de baş 2000 yani zivistanê 2016 ez û hevalekî wekî senarîst em bi hev re hevakan yekemin me nivîsand ev jî sedema wî çi bû ya hemberî dinyayê de ev xas bûyer çedibe û dünya jî gotina xwe nabêje yek jî beriya vî karî yani beriya vî şerê berxwedanî li hemberî PKK û Tirkiye'de hevdîtin hebû ne yani hemû tê bîra me carek de çi çêbû ev havînê 24 Tirmehê dîsa şer dest pêkir û piştî vî êrişên ku li Rojava zêde bû piştî li ev êriş û ev şer ket hundirê bajara heman demê de wek hem aliyekî rojnameger hem ji aliyekî hunermend yani sinemager berî jî hevildana min hebû yani li çekirina fîlm min dokümanter jî çekir kurta fîlmen cuda cuda min çekir me got em ê ceseret bikin ev mijar em dest bigirin destpêkî aslında nîv dokümanter nîv ev bû wekî çi dibêjin fiction fîlm bû me biryar da na em ê hevil bidin ev fîlmeka ev çîrok em dest bigirin bir navberê de çîrok yani rojane hûn çawa dibêjin
li nav şerê da kesên ku defter girtiye yani nivîs girtiye, rojane girtiye, biran naka hatiye nivîsandin, ev jî ket dest dema, min ew rojane xwand, piştî em teqaz bûn, em hevil bidin, ev film bikişin me biryar da, hevildanek wisa dest pê kir. Ji bo destpêk ez dikarim ana bêjim, eger têre nekir ez dikarim berdewam bikim. Erê, ev destpêk, bes em bêjin te tiştekî din zêtir ev sor bêjin qelaya sor li Amedî ev çi bi ser wêrê hat te çawa li wêrê bî û te defter hebî û nivîsîn hebî heta kesek ew şehîdên piştî filma bi xwe li wêrê serkirdeye vê tevgera bî te çawa ev hemî kom kirî. Min bixwe tenê hemû nekir yani ez wisa bêjim ez derewê bêjim yani hemû tişt hûn kiriye ez bêjim tenê wekî hest û çîroka yekemîn me nivîsand piştî hûn dizanin dema pêvajoya senaryoyê de tu nizanî ev film çebibe yan jî çenabe em niha dixabitin bi dehan senaryo çîroka em nizanin ev bibe film yan jî nabe destpêkê ev jî wisa bû yani me got em ê wana binivîsin yani aliyê çîrokê de aliyê senaryoyê de em ê binivîsin ev kesên ku mesela hundirê şer da mînak Nûcan filma da wekî rola wî jî hene ev hundirê Sûrê de şehîd ketibû ev jî buxa malatiyê ez berî jî nas dikim her wekî din kesên ku dema em nivîsa destpê kirin pir însanên ku çawa dibêjin hatibû girtin yani dema şer de me ji bo zindanay name şand û me got bîran nexwe hûn bikaribin rebazekî guncav yani navbera me de tekilî hebû parêzer hebû û wana jî nivîsand û şand vekî lêkolînê ez ê dibêjim pişta me bihîst ku yek du kes hatiye birîndar kirin birîndar bû û Sûre derketibû hatibû aliyê Başûrê Kurdistanê yek du kes jî çûbû Başûrê Rojavayê Kurdistanê em hevil da nav du sê meha da me wana gihan û navbera çar pênc roj em bi hev re man û tiştekî hat serê wan yan jî çîroka wan me qayît kir hemû dimîne yani wek arşîvekî dimîne adudiya jî tiştekî herî giring ez aliyekî rojnameger bûm ez bûyere dişopînim yani tiştê ku li diqawîme tiştekî hemû ne Sûrêde çêbûbû ji ber ku nav filme de belkî kesên ku derveyî me belkî fam nake lê hinek mijarên ku hene li Cizîrê derbas bûye yan jî hinek mijar hene li Nisêbin derbas bûye hinek jî xeyala me de çêbû yani em nizanin ji ber ku hundirê wî de detay çi bû hinek gotin li ragihandina jî de derket lê ev tiştekî wek hestekî li hundir de çêbû me wana tenê ava kir yani çawa Hestek Yılmaz em bîstibûn ku Yılmaz kesekî parêzekî Kurd e berî jî çû Kobanî şer kiriye piştî çû mala xwe piştî şerê Kobanî û kevoka wan hebû yani însanekî sivîl e lê dema şerê Kobanî de diçe birîndar dibe çend hevala wan piştî dizîvirên Amedê şer dest pê dike dîsa şer dikin lê hundirê şer de dorpêçê de dibêje ku ya dijmin nikarê malê me derbas bibe aslında agahiyê me ser Yılmaz ew xas bû hinek detaya din ew xas bû kesekî wekî Yılmaz ew gotinekî dîrokî dibêje yani dijmin nikarê yan ji dagirker nikarê malê me derbas bibe em wekî senaryo nivîs da hem ji filme de em Yılmaz ava kir ev hest ji ber ku diyar e ev hevokekî kes dibêje yani dünyaya da dîroka da mînaka wî gelekin me jî wana ava kir tiştekî giring çi ye yani hemû filmên Kurda da piraniya wan sedû heştê Kurdan belangaz dest digirin Kurdan çawa dibêjin koçber fakîr nikar em tê digehîn erê
لێ ئەم گوتن یا ئەو خاص قەهرەمانتی هەنە ڕاستە داویە بی دەمەرە هەیە بیرینداری ئەش هەیە لێ هوندرە شەر دە قەهرەمانتیە کورد ڕاستیش بە حەزاران ساڵ وەکی هاتیە دیسا دووبارە دبە ئەم خواستن هوندرێ ئەو داگیرکێریە دا دژمن ji ber ku hin ji dagirkêr dike wek hunermend em nikarin ev mijare de dûr bisekinin ji ber ku eger ev hest li Kerkûkê jî hebû mînak li Kerkûk jî ev xas dest neguhardibe mînak yani ev yek ji dagirkerî berdewam bike me ji got eger hundirê şer de wekî Yılmaz hebe dema dagirkerî were ser te tu çi bikî dibe ku tu bimire lê tu rûmeta xwe dikarî biparêzî ew ê mijar jî li Sûrê ez bawerim hatibû çêkirin me jî xwast ew hesta wa şervana we genca we gel deste me de çi qas baş tê me got wana em ê parve bikin xelkê ji ber ku dorpeçê de çi xwastin bikin wekî Cizîrê wekî Şex Saîdê de berî dema Saddamê jî wisa kirin dagirker wisa xwast ku ev çîrok hundirê yani ev çîroka berxwedan hundirê dorpeç şer de bimire me jî got em ê destûr nadin wek hunermend wek ji sînemager ev çîrok bila derkeve derve yani aslında em dikarin hevakekî ev film dikarin bêjin ev çîrokê hûn berxwedan derket derveyî dorpeçî اره ev سیناریو اره نه gelek baş bir gelek baş yine dengete başa û gelek başa ev سیناریو bêjin screenplay nivîsîn tebtenê nivîsî an kesê din arîkariya te kir û te çi ezmûnê eksperînê li ser nivîsîna film hebî berî an ne berî hebû min çar kurte film wek derhenertîk min kirîbû yek dokümanter min çêkirîbû lê bi dehan filme jî ez xebîtim wek beriya dema Diyarbekirê jî ez mam dema Rojava jî Kobanî jî wekî komîna filma Rojava me hem aliyê perwerdeyê sînemaya da hem jî çêkirina sînemayê de qederek yani me hevdan çêkir bi dehan kurte filmen şagirtan me çêkir em bixwe jî çêkirin lê bi hevra qederek kar çêkir lê wekî ceribandina yekemîn ji bo min kurte yani filmen dirêj ev bû yekemîn bû ji bo min dema senaryoya da yek em du kes esasî xebitin çar kes jî em me navê xwe parve nekir ji ber Sedema Evlehî ji ber ku piraniya wan li Tirkiye û Bakurê Kurdistan dijî me wana nenivîsand yan jî nawa wî me guhart lê yek komisyona me senaryo hebû wekî danişman ama kesên ku nivîsandin ji em bûn lê her tim me nîqaş dikir gelek kemasiyên senaryo hene ev tiştek cuda ye lê hevildan bi hev re bû yani komek bû wekî nîqaşê ji ber ku mijarekî pir qelebalık û tevlîhev û xetere bû ji bo me yani ji bo hem ji bo film hem jî ji bo me pir xetere bû lê çar kesê ku pir ket daye wekî me lê me navê wî nenivîsand ez ê carek din dikarim bêjim lê esasî em du kes destpêk hatta davî em du kes bûn çar kes jî wekî komisyona senaryo alîkariya me da اره صحت خوش چونکی te dizanî hindek hevalê me filmsaz hene û hindek hene îtir hizra bîr û bawerê hizbê wan cuda ne gelek cara rexne digirin dibêjin ne ev filme ne hûsaye ev filme wekî sînaryo şaşî têde hene îtir tişt dibêjin min jî bi xwe berê xwe daye û demî berê xwe daye hindek tiştê dikim dît bes evî min dê çi bî min hez kir wisa hez kir گوتم وان او سیناریو نویسینه گلک روداو تخستینه لفیلمه دا هند روداو اره گلک زوره زحفه لوما تا احتمال هندك شاشی تکتبید اف چوا بیجین پیکاتنا فیلما بچک شاشی تکتیه بس بگشتی فیلم گلک رنده يعني من او نابیجم چونکی لهمی فیلمت
جیهانی جی نفسی تشتانه يعني هكذا بري خوبدي باك ستيج يعني پشت كاميرا بو فيلم تايتانيك بو فيلم بيجين سيف رايان سيف سولجرز والزان تشتكي وصاناوي ستيفن سبيلبرغ قالك نزيكا لعب فيلم هوا الورجي قالك تشتت هنا شاشيتي هنا بس او بيا فيلم جهاني ام هميد بيجين نا او قالك باشا بس بو فيلم كردي خو نا دبي ام يمكن لو ما منو برسياره كان ساعات خوش تباشكر از دكارم يكي وسب دتاي كي بتشوك بيجم كرم ما حفلدان ما تشاو ام بشرج باخ من هناكي خلق وكي فيلم او فيلم تماشا بكي يعني فيلم كي قبول بكي وام كماسيه وان ام دكارن لآلية السينما والسيناريو الاستقبانتي ده باخ zaten em iddiama o satune bu. Le problemek her izlede me tecrübe derxist senaryoya me direj bu. Yani bu yerin gelek bu. Hem çekirina film direj bu hem jî pevxistin yani edita film de me kaderek despeki me montaj çekir film bu 3 saat. Aha du film. Yani henek mijar me derxist ev jî kutbin çekir filme de. Yani Aliye Çirok avakırına Çirok'a da kutbin çe bu. أري أي تشتكي دن من دفيت باسي درهنان جيب كم بس نكا دفيت بيجم چونكي من جيب بخو صالي نو تشوار لقل بارتيزانيان كرد وان نا أكتر بين نا ليستقفان بين أو چه ليستقفاني ندزانين هرد بقرا هندك لوان ندزانين ندكارين بنفيسن وبخوينن بس من وان إنا ليستن بوان كر يعني اكتين بوان كر نواندن بوان كر او دمي من هندك اسلوب من يعني ستايل من هنا مستايل خوصا بكارينا ليستن يوان قالك رنبي قالك جون بي قالك اسبعيبي اجا نظانم چن جگريلاين برخودان افيت الراستي هي سور بجداري في فيلمي تبين وتشوا لقلوان بيجين إني درهنانا خو وكشي درهنر تشتيت خو قوتوان تشوا لقلوان ما ملكري يكجي كسن كو قداردكي دزاني اللي تشتكي جرينك هي بمجارده اف فيلم لروجاوية كردستان كوباني مكشان نهاجي ev tişteki gringe jiber ku eğer bu xaze listikvan ji peyda bike bu xaze prodüksiyon cuda peyda bike tu nikari jiber ku her deri dorpeçe sinor girtiye tişten anin u derxistin zahmeteke le vek hilbijarti mexwast ev filme de kesen ku heman hest jiyan kiriye envan ra bixabitin ev jiwan zedetir çi bu وکی کسان کو تبلی شهر بویه پرانیا لیستگوانجی لحنبری دایش شهر کریه لکوبانی راکا و سریکانی و جدا حتی başvuru Kurdistani gruba dudiyaji şer nastiki yani nezike şerden jiber Kurdistan'da belki on demek ki direj nahatın neçun durda dişopinen ya hundre maleda şerçedi be yani kes bana nastı ki du kesci vek haki u veki korsan şervan le vana her du genç her du hort le Ahmedi Suri Diyarbakır Suri u şer derketi bu me hevilda me biisti bu nezmeye hanek tekliyen cuda me avakır vana zaten ev bun le hatı bun tedavi kirin hevala me giyan van me ji xwast hûn ji tevlî bibin rolê xwe bilîzin me xwast hin zedetir be lê em hebildan du kes rolê xwe lîst yani du kes hundirê Diyarbekirê de şer tevlî şer bû be adin jî min got Daişê hemberî Daişê şer kiribû vekî rolê Sereke Yılmaz dilîze li ev dema şerê Rakka'ya da ji ber ku dema me film kişand şerê Rakka'ya berdewan dikir ev çawa dibêjin ser fermanderek bû lê tiştekî baş çi bû ji bo wan ev hest dizanibû tenê wana çi nizanibûn makyaj nizanibûn ronahî nizanibûn kamera nizanibûn
listikvanti nizanı bun. Mego tamam. Ev hun vi kari hun nizanın. Em jî şer nizanın. Em heza xwe bikin yek ev çîrok em bi hev re çêkin. Lê dîsa ji beriya fîlm me sê hevalê me rêveber kir. Me du meh ji bo lîstikvana perwerdeyê çêkir. Perwerdeyê ew encama wî da hinekî lîstikvantî hin baştir çêbû. Ji ber ku perwerdeya deng, perwerdeya laş, perwerdeya tevger, perwerdeya nerîn û hemû du meheda yek jî mesela temaşa kirina film çi ye, lîstikvantî çi ye, beriya film aliyek înşaat berdewam dikir, aliyek jî perwerdeya lîstikvantî çêbû. Lê dema film jî wekî rejî, yek jî wekî derhener me xwast em îdare nakin. Yani çawa dema film em dişopînin, piranî film ji min ji xabitî yan ji şopandin, ya em dikarin ev xas bikin. Me wana nekir. Hatta ku me hevil da yani ev derfete da, ev roje da, ev sahne da em hevil dan ku tişten hesten herî baş em ava bikin. Dema mesela dubare çedibe tu ji zanî eger kesen ku tu dixabitin ne lîstikvan be dudu sisê şun da nikarî yani. Men ne navber da minak. Me got na ne baş bu em dubare bikin. Dubare bikin. Carnan dubare ji çenabe me komple betal kir û roje din. Ji ber vî me 12 hefteyê de ev film kişand. Yani nezîkî 3 meh de kişand. Ji ber ku me xwast lîstikvantî li gor filme din hinekî baştir be aliyê hesta yani kesen ku dibîne bawer bike ku ev şervane wana şer dikin. Ev jî filmekî şer e. Ji ber ku hûn ji dizanin kişandina filmekî şer ji bo Kurdistanê ev tecrübeyekî yekemîn bû. Yani ev xas prodüksiyon, mane prodüksiyon da ji ber ku me got eger em tiştekî baş derxin yan ji tiştekî mînak em dikarin derxin sibe di sibe hem başûrê Kurdistan Rojhilat yani her çarparça Kurdistanê de kesen ku dixwaze filmen şer yan ji çîrokên şer bixwaze bikişîne herî kem ev deneyim, ev tecrübe dest bigire. Ji ber ku çêkirina filme şer pir tiştekî taybet e yani me ji wana pir ew beriya wî pir lêkolîn kir û me bixwe jî pir ceriban. Hem xetere ye ji ber ku taqamenî hene, toz hene û yani aksiyon hem pir zêde dixwaze. Aliyê xetere bûyîn jî, aliyê lîstikvantî jî me hevil da ku wek ekîp 200 kes, em nezîkî 200 kes bûn. Her tişt baş bibe yani. Hevildana me ev bû. Yek jî dema filmde şer yani Afrin dagirkirina Afrin hebû. Belki hat bîra we. Beriya wî dîsa Kerkük da şerek çêbû û desthilatî guhart. Dîsa Rakka hebû. Ev motivasyon xira dikir. Em ji dizanibûn ihtimalek hene êriş serme jî bike. Yani yan Daeş, yan dest Daişê, yan Nusra, yan ji Tirkiye yani cihekte êrişek çebibe. Tedbira xwe girt yani li asayîş YPG jî alîkar da ji bo evlehî de lê tedbira me bixwe jî girt. Me jî got ya heger êrişek jî çebibe em eger bigînin nivî film yani senaryoda nivî em bikişînin eger êriş jî çebibe mesela em dikarin şehit bike em bimirin jî ev film armanca xwe bigîne wekî bibe dokümanterek. Ji ber ku we demê tehdit ser Kobanî dîse hebû me got baş e em nikarin şer bikin tamam em Kobanî film bikişin. Pastin ama ew e em filma xwe dikişînin şer hebe ji ber ku pir ew hebû. Gelek yani dibêjin ya betal bikin ev ortama da ev toz dumanê da hûn çawa bikarin film bikişin. Me got na em hûn dikarin şer bikin em dikarin film bikişin. Yani ev xas mirov dikarî wisa em dixwazin ev mijar wekî paş kamera jî niha em dixabitin ez bawerim wana hinekî derkeve holê ev mijaran ji ber ku pir tişt hene ku wek ev tecrübe em par wek bikin. Yani ev kamera me Mini Alexa bikaranî hatta ev Mini Alexa hat Kobanî nezîkî 4 meh derbas. Yani yani ev mijaran ev detayên ku biçûk pir gelekin yani avakirina teknik yan jî mesela kesen ku em nikarin vî karî bikin pevîst e derve vere mesela Rojhilata Kurdistan vere başûre yan jî Bakû vere kesên ku tu bîne
problemeki pir mezin bu yani. Kaçak, u reyadın, cuda u yani ev jî film bu. ام بێژین ئەف فیلمە هۆن هوسا چێکریە هەممی کارکتەرێن هەممی پشت قامێرەژی هەممی لە هەوە بیە یامی گەریلا بی هەمی کەسێن بینە نەگەلک شارەزا بینەوە احتمالە کەسێک نە شارەزا تێدا بیت احتمالە چوار کەس شارەزا هەبیت بەڵام ئەوی دن نە شارەزا بیە بەس ئاریکاری کرێنە لۆما من خواست پرسیارێک بکەم بەستە سف دای گوتی یعنی من گوتم باشە ئەف فیلمە بۆچی کە ڕۆناهی لێرێ نەباشە لێرێ نەباشە یعنی وتا تە گوتی ینی چەند کەس لەگەڵوە بیە ئەوی لە ئاریکاریە وەکرێ بۆ ئەف فیلمە هاتیە چێکردن یعنی ئەو نەشارەزایە ڕووناهی بیە نەشارەزایە دەنگ بیە نەشارەزایە وانتشتا بیە بەس ئەو قاست ئەف فیلمەژی سەرکەتیە و سەحەتە وە خۆش دەستێ وە خۆش شو لە گەلک مەزن کرینە چونکە دزانین دەبی ئەم دەما فیلم هاتیە چێکرین بزانین ئەو دەما چ بیە ئەو تاتە باز دەکەیت لە عەفرین شەڕ بیە لە کەرکووک هاتیە کەرکی هاتیە گرتن کەرکیک شارێ منە مەسەلەن ئەوە شەڕێ ڕەقە هەبیە و کەس سنیرە هاتیە گرتن وە فیلم هون فیلمی چێکرینە لە چیڤە چێکرینە لە ڕۆژاڤە لە ڕۆژاڤە چەوە لە باکوور لە باشوور لە ڕۆژەڵات کەسێک فیلمسازێک بێت ئاریکاریەوە بکات و ئەزمونێەوە ئەکسپرێنێوەژی نییە یعنی سەرەتایە بێژین دەستپێکە نەگەلک کەسێ دن باش هەنە لێرێ بێژین گەلک قەویە یعنی گەلک کەڤن بیت لۆما ئەگەر ئەف فیلمە هەر شاشیە کەرکە ماسیەک هەبیت بەس ئەف فیلم هەمی ڤەشاردیە چونکی ئەف چیرۆکێ وەکریە ئەف شولێ وەکریە ئەوە هەمی ڤەشاریە من پرسیارێکی دن دکەم حەز دەکەم بزانم جهێ فیلم ئەو هون لێرێ فیلم کشاندیە چیڤە بی ناف کۆبانی بی ئەردەکی کۆبانی بی چەوە ئەف خامی و وانتشتا هەمی هاتنە شەوتاندن ڕوخاندن ئیتر هەمی لێکدان خۆ هون چ شولێت کەمپیوتەری ئافتەریفێک بەکار نەئیناینەوەیە بکەم سەد و یەک ez dikarim bas bikim em destpêkê xwastin aliyê Heleb bikişinin yani mimariya Heleb mimari hûn dibêjin yani mimariya Heleb biçek dişibe Sûrê me mezekir çûyîn hatina Heleb gelek zahmet bû yani tu dikarî biçe nikarî bigîne pişre em çûn derikê me mezekir derik jî problem bû Kobani'da me film Kobani nezîkî Sinora Tirkiye du tax dema şere berxwedina Kobani'de du tax serma mabû yani çawa dibêjin herî taxên ku herî zede berxweda yani du taxa dawî bû ha yekî jî dibêjin taxa gumrikê navavî gumrik bû ev tax nivî hilveşendi bû zaten dema em çûn ev taxê de dibe ku deh malbat yan ji 15 malbat hebûye adın piraniya wan zaten wala bû yek jî zaten hatiye hilweşandin me degotî After Effects yan jî compositing me pirsî wana pir karên profesyonel dixwaze yek jî pir buhane me jî got yani em bikaribin wa taxa em buxa dest wekî tamîrat bikin aliyê dîtbarî da em mîmariya Sûrê em bikaribin çêkin ji ber ku destpêkî tirsa me yekemîn ne çêkirine film bû çêkirine em Sûr çawa çêkin ji ber ku hevildana destpêkî avakirina Sûr bû yani taxên Sûr belkî tu dîtiba yan jî li televîzyon yan jî dokümanterê de tu ez zanim tu dizanî ez bahsetçi dikim ji ber ku kolanan tenge û kevire reşin û hemû mîmarî li Sûr Amedî wisa ye me jî xwast em wisa bikin 12 tax me guhart boya û kevir û filîn û plastik û her tişt yani li binî li şaredarî ji ber ku şaredarî dixwaze zaten taxa xwe bike me jî got tamam hûn malzeme xwe bidin karkerkîtî em bikin li gor xwe em çêkin yani ji ber ku hevala me kanalizasyon tamîr kir ji ber ku em dizanin dema tank vere bitaxe
û boriya av guhart. Piştî ew keviran reş li derîkê hûn dizanin ev qirêjdaq dibêjin. Ew der xatekê ev kevira reş aslında alê Kobanî Miştanûr heta min biçe jî kevira reş hene. Ne wek Sûriyê me wana peyda kir li atölyeyekî kevira da ev keviran mezin yani wisa wekî dibêjin 2 metre 3 metre kevir hatibe jêkirin yani parça parça. Yek jî filîn hûn dizanin yani strafor. Strafor, filîn û boyaq û her tişt piştî çi bû bûyerek pir balkêş çêbû. Tema çêkirina taxê da kalek tê hevala me dibêje ya berê li ev tax jî wisa bû. Her derî kevira reş bû sokak dibêjin ya binê sokak binê kolanê. Ya çawa dibe çawa nabe ya dibêjin berî ev taxê filê jî hebû. Ev tax jî wisa bû. Gotine ev tax bikolin binê vî de kolanan ev reş derkeve. û iddia çêdibe hevala me kepçe tîne û dikole nezîkî metreyek bin de sokakekî ev derdikeve. Çawa dibêjin kevira reş. Kevira reş. Hûn bira vî de asfalt hatiye ax hatiye me wana hemû derxist û wek kolana me nû kir. Ez dikarim bêjim nezîkî 6 meh tamîrat yan jî avakirina Diyarbekir me çêkir. Wekî platoyekî. Nîv plato nîv ev bû yani rastî bû. صحات دەستێ وە خۆش چونکی تەزانی من الڤێرێ لە ئەمریکا من سێ دیزاین دکەم یعنی بێژین دیکۆرا فیلما چێ دکەم gelek جارە an min acting dileyzim bixۆژی بەس ev sê dîzaynewî demî dikem hemî be filîne te dibêjî filîn û tepe dor û van tişta û be tiştê dar texte van tişta dikem depê dikem gelek zehmete înca hûn bi rastî çêkirine yani bi rastî kevir înane û geç înane û van tişta înane çawa çê bikin çawa wekî devera sor bî çünkü Kurdistan her deverek rengek bixwe hene hê her gundek hemî cudane yani hûn bi rastî vane çêkirine ev gelek yani çawa rebazekî dema em destpêkî tu jî got yani kesên ku tamam em hinek tişta seretane wekî hinek tecrübe kemelê tiştê ku em baş dizanin ji hene yani çawa hinekî mesela ew hevalê min ku derhenertiye huner kiriye û kome wan destpêkî li ser bilgisayar ava kir yani wekî animasyon ava kir li Google Earth me hemû kolan esas kirt li gor Google Earth ev çi dibêjin sokaka aslî çawa bû li gor vî ev sokak çêbû. Yani li cihetiye gerreke gerrekêtir sokakê jî din erê erê bes hûn tiştekî gelek mezin kirine yani ev ne tiştekî pisanahî ye çünkü ez dizanim ez bixwe jî vê şûlî kiriye dizanim te çi qas ligel van kesên ke çi şarezayî li leyîstin nîne li kamîre nîne li rûnahî nîne li deng nîne yani pir problem bo te çêbûye heta ew demî te film çêkiriye te çend kes ligel te li ev filme şareza bîn profesyonal bîn yani şûlê film dizanîn alîkariya te kirin wek çi kameraman û kesê din. Yani kesên ku yani çawa ez dikarim vana bêjim em piraniya wan astekî de amatör em vana qabul dikin hem paş kamera hem peş kamera lê me got em heza xwe tiştek em dizanin her yekî em tiştek dizanin em baştir dizanin em vana bikin yek em dikarin profesyonel bixabitin ruh em amatör e tecrübeya me kem e lê em dikarin bi hevre bixabitin karekê hevpar û profesyonel derkeve ev giring e yek din kesên zana yani karevî de uzman ji bo her beşê em hevildan kesek em bînin dema me kesek anî mînak em derdora ve tijî kir ji ber ku komîna filma Rojava û heva me nezîkî 5 sal 6 sal niha bû 7 sal vê demê ez dibêjim 5 sal 6 sal piraniya wan zaten film çeker bû li Şamê İstanbulê li Avrupa piraniya wan zaten
film çedikir yani em zaten amatörün le ne xası amatörün yani hinek tecrübe ku hebu le paş kamera neziki süpen çil kes tecrübe wan kurt yani zede li ser film hebu yani ez bejim çil kes tiştek usa çil heval tecrübe wan film hebu derdora de heval yani deh kes de hebatkar yani hünermend bi dehan filme de xabitî bû yani çawa filmen dirêj reze filme de xabitî bû li hem derveyî welat hem Kurdistanê hinek kes hebû minak me navê nanivîsand lê pir alîkar da yani xabitî lê mesela makyaj filmekî tu şer bikişîne mesela deh makyöz ferîste me yek anî hevalekî naze me derbas dibe niha ev ji Amerîka dijî minak lê derdora vê ev buxa yani her beş aliye xwe de xulukariye xwe hevildana xwe çêkir lê ronahî derve kesek hat lê derdora wî de kesên amatör û ev jî me tîjî kir kamera derve du kes hat mînak derdora wî de komîna filma rojava hevala din tîjî kir hemû beşe de kesek yan ji du kes tiştekî bikar tîne zana bû اره من بخۆ ئەو بدەمی بەرێ خۆدایە فیلمی هەندێک دیمەن هەندێک جهێ دیت لە فیلما ئەvە مەسەلەن بە وەچی بێژم بۆ نمونە ئەوی بێژین بەرپرسێن تەبگەرە ئەو دەمی بکۆڵانە بسوقاقی دچیت و لەگەڵ زارۆکە دلەیزی زارۆک ئەوی وەکی سلاح بۆوی وەکی چەک وەکی تفەنگەر بۆوی هندەکە و بخۆتکە خۆ دکوژیت ئەڤەل vêrê hekete filmê Umer Muxtar dîtiye Umer Muxtar piştî hate e'damkirin piştî hate kuştin ev cezlîka wî eyneka wî manzereya wî ket be zarokek hate manzereya wî hilgirt yani çi got wêrê Mustafa Aqad bi me got yani şorişê Lîbya berdewam dibe nasekine li cê xwe de û te jî wêrê wisa gotiye me nizanim ve birêkewt yani te çêkirî an li hizra we bî an ev rûdawet şewa bî yani te jî dibêjît yani heke em jî biçîn bi zarokên me dihên wan dihên ev xebata berdewam dibin bergiriya li vê axa dikin yani ew li dev min gelek can bî gelek rind bî û tiştekî din dîtim min mesela gelek tiştên din bes bo dêrîna dîroka sor û Amedî hûn çûne bin erdî bin axa ewî ew demî map înan xerîte înan nexşe înan nexşe wergirtin gotin ev nexşeyê bin Suriye bin Amedî ye ew nexşe çi be me dibêjît bi alemî dibêjît dibêjît ev şare wekî Hesençêf wekî Kerkûk wekî qelaya Hewlêr wekî qelaya Kerkûk wekî van şare ev şare gelek dêrîne mêjû dîroka wî gelek kevne ere geleke ev jî gelek ciwan bî yani van dû tişte û tiştê din jî min berê xwe daye li dev min gelek rind bî û loma ev gerîla û havlatî sivîl şerê berxwedanê dikin ka yek kevir li ser vê axî bi xesar neçît ince ew li dev min gelek ciwan bî ev te çawa ev dîmena hilbijart yani baş bo dîmena qet nekir û firê neda li editing Piraniya wan helbet yani fikir dema fikir xort bibe dibe ku aliye teknikî de em ne şaraza bin yani amatör bin le fikir xort be ev xwe nîşan dide ez dibêjim fikre film dema çekirin jî kişandin û dema edit de me pir hevil da hinek ziratiya dîroka Kurdistanê şer dîroka şer û derkeve yek mijarek ji ev bû işte te gotiye binê axê em dizanibûn yani ev axê da bi 100 sal berê yan ji 200 sal berê kirkirinin cuda cuda hebû yek ji Ermeniyan Suryaniyan Keldaniyan çêbû kesên ki xwe biparêze çawa bike yani
جبر کو نها دنیا چاوت بشه هون چما شهر دکن یا ام شهر ناکن چه بکن yani ام بیجن ما بکن yani ev خاص بیجن yani مجگوت یا دیرو کده ام بنرن 7 سال بری ev komkujiyek çe bu le ev tünel rasti hebu yani ev çiro kada me hanek cuda deskert le bine Suriye'de tünelen ev hene parastın hene ev bine kiliseden ev kilise beri mabeta ezdi bune yani gevnin le ev tünel بحفرة جدًا ودشة دربة يشر. دشة معنا دما komkujiyek yani dema şerek dema kırkırınek çedebe genocide çedebe insan mecbura xobu parez. Çava debe bu parez. Ya tu brevi yani şu tu ceye xoda dimine u şerdiki her düşü parastına. Yani kesen ku draveji mecbur cana xod parez drave sujdar nakın mecbura yani. Le ev zırapti pır green bu le dünya jiber ku hem her tam bir mijare de guman nezdibe mejigot em zede şirova nakın veki editeki veki rojnama gertiyen bakın. Yani çava yani kesen ku eğer temaşa biki bla veki tama dokümanterci hebe. Jibervi henek mijare de me dimenen şer yani asli ma avakır bu hevra sahne çekir dema editçi me usakır. Yani tecrübe ama şahsice hebu. Le ez yekji kesen ku baver dikim dokümanter u fiction le Kurdistan'a da behevra mezin bibe. Mecbur olsa bibe ne hali hazır. Ez baver dikim ev hatta sinemaya Kurdi bu dehan kez usadı fikre belki hınzırıdır. Ez ev baver dikim hatta fiction film u dokümanter film behevra Kurdistan'a da mezin bibe. Zamana film jbervi Aliye ki dokümantere dema dokümanterci em ava bıkın bukhazın ava bıkın rasti ligor rasti tu çilo kafa avadiki ne zanım bersiveta teyreker yani teyrana kirli لا برسف قلق تيرا من دكات من جي وصاد بيا بس من برسكي دن هنا لكوباني او توليل هنا هبي يعني بخوت شكرن يعني شوابي يعني na bukha çekir na bukha çekir يعني لكوباني من دفيا او بزانم çünkü ava mesela tünel tünel hebeci dema tu kışandın da teranaki yani yan seri ve bir vekili be yani are haka haba bas nabu awaij tiştekidin az deviyet min çünkü de zanım sıhhati ve tendristiyata piştiyata değişit min az çek jiberwi تشنا نابي تاعين الفيري وقال لك هذا دنجي برسيار هنا بس دي ما هيك من برسيارك شي دن هنا كأو هي فيك شي قال لك ما زنا ما كردا همي في المسازة للرجافا جهك تشكرنا من مهو صابيست نظانم راستا أنا قلت للرجافا جهك تشكرنا كوماك تشكرنا غازيا في المسازة دكان بين الويري فيلم چه بکن وان آریکاریا وان بکن جه وصا هنا يعني تشكرينا و ev nikaş pişti bir film me destpekiri bu ez ciddi de bu hatta hevildaneme çava bu 2019'da daviye 2019'da yani destpeki 2020'da megot festivalede emi bank bıkın hünermenda sinema geren Kürt kavaren em burada nikaş bıkın ka kemasiyama filmçiye belavkırına filmçiye aslında hevildanek bu hebu ev plansazı hebu ev aliye evda behevra nikaş kırın yani jberku nerinama hene lemegot em behevra nikaş bıkın kesen günü kari var emi ser evde pişti şeri serikani desbekir ev plansazı tekçu le naha hevelameku vır dimine disa heman evin ezbavarım dema peşte hevildan zede bebe jberku sinor gırtiye yani mesela em gazi bikinci yani em bu kazın bikinci problemi yani çün hatın problemi le ezbavarım yani medit beriye ve filmci pır kesen derveyme yani dervey kurt yelek kes hatın dokümanter çekilen film çekirin hemuyacı mesela kesen hem revberiye khoser hem YPG hem kasede alikarda yani alikarya çava tişteki prodüksiyona da destavanda çe hebu parvedikir. Naha jez bovarım hem ve komina film arojava
hem jî wekî xweseriya Rojava dema kesên ku diçe bixwaze film bikişine alîkar dide. Yani destavan da çi hebe yani ez nabêjim pir dewlemendin yan ji evin. Le mesela ji bo me tank lazım dibe minak. Wana tank tamir kirin û li ji bo set anîn. Yani tiştekî dema derwey welat insan tamaşa dike dibe o tank bûn bikaranîne. Yani tank jî aslında destê Daişê de şervana girtibû. Yani jî çeken ku wek zırxî araca zırxî dibêjin ya. Li destê Tirka girtibûn. Aslında prodüksiyon dijmin ava kir. Yani prodüksiyona mezin dijmin ava kir. Li tiştek girîng çi ye? Li Rojavayê Kurdistan yekemîn. Ê Başûrê Kurdistan duyemîn. Li Bakur û Rojhilat hinek rewş hin taybet e. Mirov dikare rebezan cuda. Le em mecburum biçin wê derê film bikişinin. Yani eğer desilatdariya her du ciha eğer hemberî wî bisekine em jî hemberî wan jî şer bikin. Yani ji ber ku em dixwazin welatekî demokrat û hunermend û ava bikin. Ji ber ku eğer wekî din be wek İran em ava bikin bila İran heye zaten. Yani em çi bikin yani ji ber wî jî ji bo sinemager jî pevîst em welata xwe de ez bawerim dema em film dikişinin wana jî bawer dikir. Ji ber ku ez mînakekî biçik bidim ji bo min pir girîng e em ev set ev Amedî me ava kir hezaran şervan wekî turistî hat ziyaret kir set em nikarin film bikişinin. Ji ber ku mesela na biçe Kerkükê gencek peşmergeyek yan jî biçe gerillayekî yan jî biçe gel şervanekî wana dibêje yaw em dimirin nawa me bile dernakeve. Hûn filma ma bikişinin yani bawer nakin. Ji ber ku em hunera xwe eger welata xwe de ava bikin ez bawerim ew hemû kes jî li xelk ya Kobanê ew xwediya filmî ye. Ji ber ku wana birçîne yani dibe yani kesen kıymet dide nırx dide çîroka me kolana me ev ceribandin zede çenabîye Kobanê belkî bi hezaran kes alîkariya me kiriye yani. Battaniye û neft û cih û mal û yani tiştekî piçik xuya dibe lê pir bi nirxe yani. Niha dikarim van bersivat bildim. Lê Rojava vî mijare de hin vekiriye. Ez bawerim tenê sinor girtiye. Yani problem. Em hêviya dikeyn yani ew bibî çunçî te dizanî te ve mesela nuker li Megrib Morocco. Li Morocco wan arîkariya productiona ve her filmek dikin biçîte welatê wan li wêrê filmî bikişînî. Rojava jî heta niha dema şer jî wisa kir. Ji ber ku pir kesan çûn film çıkışandin. Inca ew arîkariye çi ye? Yani bazarek, marketing bo filma xwe, bo filma li şarê wan, li welatê wan dirûst dikat û xelkên Morocco jî dibine filmsaz, bejdar dibin, dileyzin, bi hemî bi hevra bi hemî tişt. Inca em hêvî dikeyn ne her Rojava. Min hez dikir mesela li Kurdistanê Başûr jî çunçî piçek azadî hene her bibî tiştek bibî. Yani heke bibît baş e heke nejbît bes em her hêviya dikeyn ew xewna me ye bibît. Tiştekî din. Ev teqîna û te dizanî tî fîşek teqîna hîçekî gulle ev hemiya hûn çawa çêkir yani ev hemî rastî bî an kesek bo hewa kir çunçî ev gelek xeter e me tirsiye yani bo ihtimalî birînarkirin kuştin tiştek wisa hene çawa çêkirin hûn. Tiştekî ew mijarekî girîng ji ew e dibe ku em nikarin niha hemû bas bikin. Li tecrübeyê ku mezin bû beriya me jî hebû pişta me jî berdewam kir. Lê mesela ortama şer da amûrên şer peydakirina wî ne gelek zehmet e. Ama ew amûr ji bo ku tu bikuje bitaqe hazir dibe. Ji bo neset yani mezin. Problema herî mezin ew bû dema em dixwazin efektif taqînek çikin. Tu mecbur e tiştekî heyî tu piçûk bikî. Yani piçûk bikî ku laşete zarar nade. Me jî piranî mesela ev taqamaniyê ku me toz çêkir. Piraniyê wan li ser toze çêkir. Lê beriya set, beriya film hemû me serxwe de ceriband. Yani çi qas zarar dide, çi qas nade. Kesên ku
bir kari de aliye mantık u fikir de jî fiziki jî dizane bû ev jî gelme hebû yani alkariya wan pir gelek hebûn lê minak ez bêjim bîsvînk lazim e minak bîsvînk dema tu normal bavê jî ne yani pewîst e her derî maf bike yani bîsvînk lê rebaza wan hene ku tu tiştek ku giran yani ji tiştekî zêde tu derxî tenê aslında wek amûrek diçe yani tu sapanekî davêjî yan jî mesela hevalê me ev çêkirin dema film de wana keşif kirine li çi dibêjin basınca hawayê kompresör hene zanin ez bawerim kes li kompresör li ser kompresör ev hazneyekî çêkirine hundura vî de kevirin ev hebû sivik wek nekevire û çimento me taqamanî piranî wan ra çêkir û çakmak gazı yan tişten biçûk yani ama efektif tiştekî girîng me da çi bû me got ne wek filme şer û cîhan çêdike ji ber ku wan pir abartma dikin û neft bikartînin taqîne neft pir agir derdixe li aliyê dîtbarî de belkî xweşik e lê normal şer de wisa tune ye me got bek em dokûmanter dest dikirin zêde em abartma nakin eger me xwastî be em hin zêtir tiştî bikin lê me taqamanî yan jî mermiyên ku me bikar anî piraniya wan perwerde çi dibêjin mermiyê perwerdeyî denk derdixe û ew naweje çekirdek naweje taqamaniyên toz bû piranî jî toze çimento normalde dinyayê de wana bikar nayîne ama em mecbur bûn yani wek çimento em bikar bînin em hemû nexweş ketin demek şunda yani ji zêde me toz girt lê hemû destpêkî me tedbîra xwe girt ji ber ku hinek tişt hene kumanda ye mînak hatta ku fizik yani çi dibêjin kurala fîzik e mesela parçeyekî diçe li kevirek lê bide û var e ev ihtimal jî hebe me sahne çene dikir destpêkî evlehî me çe dikir ji ber ku qazayekî biçûk çê bibe birîndarekî ev film dibe ku provake bibe ji ber ku me wana pir ev da beriya wî malzemeyên pir biçûk yani hundirê ev de pir mesela malzemeyên çi dibêjin li Başûrê Kurdistan Sersalê de pir awayîtin çi havayî fişek hundirê havayî fişek de tişten böyle biçûk biçûk hene wana mesela pir filme de hûn dikarin yani ji kesenkî bixwaze ev efektif tişt hazır bike ev pir girîng e yani sapan û sapanê de tu wana bavê jî wek taqînek çedibe yani taqînekî biçûk eger tu bixwaze wana hundirê bilgisayara de çêke pir buhan e me çawa kir yani tiştekî xetere me hundirê bilgisayara de çêkir yani me tevger me rast kir mînak me deyt ev xetere ye me wana 105 li post prodüksiyona da zêde kir yani derdora 105 me post prodüksiyona da ev taqamanî mezin kir yani me agir zêde kir işte hinek mezin kir efektif wekidin hatta ku ji ber ku erzan bibe me set orijinal sete de me hazır kir ez destxweşiya gelek mezin li hewa li her hemiya dikim çunkî hûn tiştekirine min salê 94 filmek çêkir Zamêlî germiyan yani ew dibêjin birîna germiyan neymen germiyan inca ew demî em jî nev rêk ev tecrübeya te ekspîrînê te yani ew bikarîne hevalekî me hebî kak Rizgar Mihemed ew hat û kesekî din hat alîkariya me kir û ew peqîna û van cê fîşeka cê gulleya bo me çê dikir û ke çawa pirişfire dide bixwe li rastî de ew demî em gulle bi rastî diteqanda û derdine dikeve bes ew derê xist yani gelek ciwan kir gelek çê kir înca min nuke evî dête berçavên min evî hûn kirîne yani destpêk bîye heke kesek behsê filma we bikat dibî basî piraniya çi qast ew filma we mezin e çi qast ew filma we peyam yani ev hûn doz çawa gihandine cîhanî ev e gelek giring e û çawa çikirîne pişt qamîra nuke te hemî behs kirî ev e gelek karekî pîroz e mezin e tiştekî gelek gewre çêkirine înca ez hes dikim biçme ser pirsiyarên pirsên hevalên din çunkî dibînim
تا گەلک وەستیایی پشتێتە دێژی چێک تەوگەر بکەم دشناوێت من یعنی گەلک زۆر لە تەکر حەز ناکەم بەس حەز دەکەم با پرسێ سەرچاوە مامۆستا سەرچاوە سەرچاوێت من ئەز لە خزمەتێوەمە چاوابی حەز دەکەم یعنی هەرج گاوا هون من ئاریکاری لێ من ببێت و لە فلیم سازان ببێت و گەلک هەواڵێ دنێ ماهانە ئەم حەز دەکەم هەمی ئەم حاضرین ئاریکاریاوە بکەین هەندێک هەواڵانە سڵاو و ڕێز فرێکردنە ئالان هەمووان تریفە حەسەن منسوور ئەلانی وانە سڵاو و ڕێز و ڕێڤڕێکردنە و تریفە حەسەن گەلک هەواڵێ دن ئاگادار کردیە کە بهێن بەرێ خۆ بدەنێ دۆستێکی هێژایە تریفە گەلک هێژایە بابێ وێ جهە بەهەشت بیت بچوە بەر دلۆڤانیە ڕەوانێ وی شاد هەواڵێت گەلک نزیکا من بی خوشتێتمە ئارتین بێوار وێژی سڵاوی هەنا حەز دەکەم نابێت وان بهێنم بزانم چونکی ڕێکرێنە بزانم چێل وێرێ ئەvە هەمی تریفە هەواڵێ گاز کردە گەلک مەمنونەوەرە زۆسک پرۆدیکتۆرێکی ئەخر گەلک هەواڵێت مە هەیە لەسەر فیلم سازان فیلم سازان ماڵاوانە نائیمەیە برا سالار سعید دەستێ وە خۆش بە کاک ئەرسین و سالار سعید پرس هەنا ئەزدا حەز دەکەم بچمە سەر پرساوی نوکە ئارتین دەبێژیت دابنێم ناتە نزانیت حرفێ زانم دەوسە پێژی دەستی خۆشکەتن بۆ دەرهێنەر و هەمی کاستێن فیلما و ڕۆحە شەهیدان شاد بیت فیلمە گەلک ڕەنگ بی گەلەکەم بداخین لە فستیڤاڵی سلێمانی نەهاتە نیشاندن ئەم گەلک بداخین ئەو تشتێکی دنە مام نابێت بچینە ناوە مەسەلەوە مەسەلە سیاسی ئەم نابێت ئان نە سیاسیەت چی دنە نەمشکرفتێمەیە نە پرۆبلێمەیە تابان یاسین وێژی سڵاو هەنا کاک سالار نوکە ئەف بە کرمانجی نویسیە ئەف شاناز بوون و دەرفەتە vê filmê li zanîngerîyan bedew li Silêmaniye hebû ew ev nivîsiye û li erdekî slav didim salar em gelek memnûnîn bo wan li vêre kak salar tiştekî din bizanim ev çî nivîsiye her nefsî em şanazî erê her nefsî tij nivîsiye min ez hez dikirim پرسیارێک بکات سلااف سەرسەر و سەرچاوە بزانم چیدن هەواڵێدن Üniversite Süleymaniyye'de veki nişandaneki taybet yani ve şartı. Çava ve şartı yani ne fermi. Jibo veki derse ki ben nişandan çekir o ser veki nahayem dağıbın ve demi jibo xondakara zaninghe me tecrübe xar saati parvek jibo çekirine film. Dibêjî li kolîja huner beşî sînema hate nîşandan dibêjît min gelek keyfxweşim ke min li wêrê dît bizanim hevalê din çê dine wella trîfe hemî hevalê gaz kiriye li wêrê bêjîn her artîn bêwar dibêjît filmekî resan yanî çawa bêjîn ne xorrisik nizanim wellahî çawa bêjim xorris bêjî pir ciwan bû pir azar û ew nehametiyên min giriftên arîşeya Kurd nîşanda diba baştirîn xelat bistînî bes bidaxewe ew em wekî gotîn artîn xanem navê biçîne nav vê mesele bes em hez kirîn film bête nîşandan bes بۆ دەرفەتێکی دن هەواڵێکی مەهەنا و ژی دەرچووە بەشێ فلمسازیە و هەواڵ ئۆمەر محەممەد ئەو لەسەر ئەنفال و لەسەر کەیسا دۆزە کیمیاوی وان تشتا گەلک دنویسی و خوددانێت vê dozîye vê keysî gehandiye cîhanjî dibêjît duhî xۆşbexت bîm ez
گەلە کەیف خۆش بین دوێت تانیمە فیلما ببینم فیلمە گەلک باش بی دەستێ ئەرسین و کاستا هەمیە خۆش بیت کارە گەلک مەزن کردە من حەز کرد کاکۆمەر ببینی گەلێک سپاس حەز کرد گەلە کاکۆمەر ببینیت بتایبەت و هەندێک کەڤاڵێ دژی بۆوانژی ڕێکرد نها بیمێەوە بێکریە کەسان بخوازت تەماشا بکە ما بەکری بوو لینک ji bo te şande bû ئەرێ من لینکی دوهی داگرت گوتم بێ بەرامبەر هەر کەسێک دەبێت و کاک ڕەس و خۆرام و کاگڕەوە هەمەندوان هەمیە هەفسڵاو و ڕێز هەنە کاک ئالان هەمووان ئەفژی فلیمسازەکە و چەند خەڵاتە کستاندیە و پرۆدەکشن خوێندیە لە بەریتانیا دەبێژیت سەحەت خۆش هەواڵ چەلێک من فیلمە ئەتە دێ ئەگەر ئەvە جاری یەکە تە فیلمە درێژ چێ بکەی گەلک باشە ئەو بە کرمانجی نویسیە کرمانجی ئەمە ئارمینی حرفی ji ber hewa durustkirina filma dirêj cariyek gelekî zehmet e her wisa heya ana cara yeke filma Kurdî action çê bikirê we mijara wisa ji bo gelê Kurd gelek pêwîst e şayanî bas e filma ji bo azadî dewleta dewleta diktatora Turka hejan û mixabin film Festîvala Silêmanî ji ber xatire ew bihêlin hez nakim wane bêjin çunkî ئەم بەحسێ فیلما دەکەین نابێت بچینە ناو سیاسەتە ئەلڤێرێ نابێت بەس بینی من و تە دکارین بێژین کاکەرسی مەقالێک نیقاش کرد میژار هاتیە فێمکردن ئەم ناخوازن دووبارە بکەن هەنێک سازی هەنێکی خەبات لە ji bo Kurdan giringê bila berdewam bikê me rexneyexwe zaten got em mijar hatiye fêmkirin naxwazim em ez jî datin dirêj bikim ئەرێ ئەم ژی گوتم حەز ناکەین بچین چونکی باهین نەبیت زەردەشتکاڵ هەر هەبە ئەرسن چەلک وێ چیدن ئەس باوەڕکەم نەما چونکی پرس نەما ئتر حەز دەکەم لە دویماهیە هەکەتە تشتەکە بیت هەڤڵ ئەرسین نەکە بێژیت ئەم گەلە کەیف خۆش دەبین و خێراتن هاتە دکەین Ya gelek mijar hene tiştekî giring ew e ku mamoste hunermend karê hunermend çi ye karkêre moral e dibêjin ya yani erê moral karkêrekê moral ava dike em jê hebildana me hebû ku piştî vî jî eger dijmin min nekuje yan jî ew nake em rahatî namirin em karê xwe berdewam bikin hin xweşiktir çelenktir em karê xwe Kurdistanê de em ê bikişînin hebildana me jî ew be û karê xwe em bi hevra zedetir bikin ji ber ku Kurd li dîrokê de heye û ciyevî diyar e û tiştekî herî giring jî Kurd gelekî em ez ne nijad perestim lê ew e yani li aliyê berxwedanê de rûmetekê li çiyaya wan û berûya wan axa wan bi qîmet e ji ber ku li mijara dîtbarî yani hem film çêkin hem seriyan yani rezefîlma ji bo Kurdistan pir giring e gelek giring e me jî got em moralekî çêkin ji ber ku hejmara film zede bibe ez bawer piçek bandor kir ez bixwe jî hem hevalê me hem bi hevra em karen hin çelenktir hin sipahî tir em ê berdewam bikin erê kak ersîn ew hevalên me nayelin te biçîn pirsê dil hene ev evên Amêdî dibêjî Trîfa Hesan gelek spas heval hêja û hevalekî din ev hevalê me hawar Mustafa Xan ew bixwe gelek şoreşekî mezin kiriye projekî hene bo Yilmaz Gonay û roja filma Kurdî li Silêmanî û îsal çû 12 kitêba Yilmaz Gonay bi tenê soranê kirine herî hevalê din wercerane û înane çapkirin û ew divêt hemî salek li nehî heyva neh roja filma Kurdî dabinêt û tiştekî azîzan dostan bedaxewe nazanim bo kamîrekey roşt ئیتر ئەگەر هاتەوە ئەوە هەوڵە دەین پرسیارەکان جواب بداتەوە ئەگەر نەش هاتەوە داوای لێبوردنەکەین لە هەر هەمووتان
هاتەوە خۆشحاڵم کاگەرسین بخێر هاتیە بە سەر بخە چ نزانینی ترەوە دەبێت با ئەم بهێنە سەر ئەویت کاک هاوار فیلم کاک هاوار دەبێژیت فیلمێژ بۆ ئازادیە نتەنێ فیلمێ بوو بەلکی دیرۆک هزر هونەر پۆلەتیک پێکڤە ژیان و وەرزش و بەرخودان و پەیامە گەلک ژیان دۆستی مرۆڤ دۆستی بوو ئارمانجێ هەکەتە دکاری تە بخوێنە بخینە dibêje filme ji bazê ne tenê film bû belkî dîrok hezir huner polîtîk pêk ve jiyan û werziş û berxwedan û peyama gelek jiyan dostî mirovatî bû armanca wî gehîştiye navxwe navçe û cîhan ez di filma we de pişesazî û bazirganî û huner û peyam û zanîst dît destê we xweş Kurd û Kurdistaniyan bo şoreş û sînema gehîştiye armanca xwe spas gelek spas ji bo hemiya re dibêje yan ne ji bo min ev xwe dibêje spas هەواڵێ دن سوهەیلە حەسەن جوان سەعید وان دەستخۆشیە دکەن کا بزانم هەواڵێ دن ڕەس و خۆرم دەبێژیت حەز دکەم ئاریکاریە هاریکار بن بۆ پەخشی ئەف فیلمە لە وڵاتی فینلەند خەریک ئامادەکارین بۆ فستیڤاڵێ ڕۆژەڵاتیە ناوین لە فینلەند دەبێژیت لوێرە فستیڤالەکەنە اینجا حەز دکاتە لوێرە بۆ ڕۆژەڵاتیە ناوین لە فینلەندی یەکەین بیت حەز دکات لوێرێ پێشنیار دکات یعنی ڕایەک هەنە سالار سعید جارەکە دن دەبێژی من پێم باشتر بوو ئەس وسا دەبینم چیرۆکێکی چیرۆکەک دن هەبە لە ناو چیرۆکەکە لە ناو وێ چیرۆکیدا مەبەستاوی یعنی خەتێک هێڵک هەبیت کە شولێ جیاواز کارێ جیاواز تێدا هەبە و کارێ وێ ئیستاتیکا بیا ئیستاتیکا یعنی جوانی ناسی ڕند ناسی وەردەگریت ئەلبەتە ئەمە لە گەورە لە هێژایی و مەزنی فیلمی زێتر دکات ئەفژی یعنی پێشنیار هەنە بۆ هەوا گەلک مەمنونین بۆ پێشنوارەوان ئەرێ تریفە حەسەن بزانین ئەv وێ چت بێژیت زۆر سپاس و دەستخۆشیە ئەv فیلمە جگە لە وەکی فیلمە بابەتێک یعنی دۆزێک ڕەوشێک بۆمە نیشاندا لە باشوور بۆمە لە باشووری کوردستان بەتایبەت گەلک مەزن بی و ئەوێ بکەنە بە نمونە یعنی وەکی دەرسێک بیت بۆ ئیرادەیە و شێوازە فیلم دروستکردن بۆ ئەمەش خاڵک هەری گرنگ ئەوە کە ئەم مرۆڤ گەرەکە خودە خۆ بناسی دیرۆک و چیرۆکێن مە بزانی هەتا وەکو فیلم لەسەر هەبوون و دیرۆکامەیە چێ بکات ئەگەر خودی خۆ ناس نەکات ئەو دەم بە دەستێکی و هاوکاری پێکەوە فیلمی بەو ڕەنگە دروست یعنی دبێژیتەکە کەسێک خۆ ناس نەکات نەکارێت فیلمی باش چێ بکات دەستێ وێژی خۆش سالار سعید دبێژیدەوە هەر نەفسیەوەی تشتی دنە هەمی دەستخۆشی دکەن و ئەم گەلە دەکەن کاک ئەرسین هەواڵ ئەرسین برا ئەرسین من تشتێکی دبێژم حەز دکەم هون ئاریکار بن ئەف جهێ فیلم سازان ماڵا هەوەیە ئەم حوتە نوکە ئیرو دیت کرمانجیان من نەگەلک باشە ئەم دەوێت ئەم کوردین ئەس تورکی دزانم تەژی تورکی دزانی ئەزیژی دزانم بەس ئەم چما بە ئەڵمانی و تورکی باغوین بە زمانی کوردی خۆ ناغوین اینجا ئەم دەوێت بلا سەدی پێنجم فەم بکەن ئەمە کوردی باخوان با باغوین ئەرێ با باغوین چاوا بیت کوردی کرمانجیان من نەباش بیت بەستەفە هەم کری ئەو گەلک زۆرە بۆمە من ژی لە تەفەهم کردم هەواڵێ دنجی لە تەفەهم کرد بە ئەم ئەف دەریا بەکەین بۆ هەمیە و حەز دەکەم هۆنژی ئاریکار بن کا فیلم سازان زێتر بچیتە باکوور ڕۆژاوا فیلم سازێن دن چی هەنە ئەم هشیار بکەن حەز دەکەین وان گازیا بکەن باسێ وێ خەباتا بکەن و وێ ڕەوشا بکەن ئەم گەلک مەمنونێ وەینە
Em jî dikarin bêjin gelek hunermendin, fîlmsazan li Rojava û Bakur hene ku tevlî bernameye te bibe û çîreka xwe fîlma xwe bas bike. Ez ê vê mijare de alîkar bim, pêşniyar jî bikim, piştî bername jî em zaten tekîldar bin. Mesela hevala me Şero, Sevînaz û Haşim pir gelek heval mesela niha fîlm dikişine yan jî dema nez de fîlm kişandine û ez bawerim dema pêş de ev jî bikeve meriyetê. û ev jî dikarê mesela tevlî bibe nêrîna xwe yan jî fîlma xwe bas bike. Ez ê gelek spas dikim ev derfetê. Yek tu rast dibêjî pêwîst e hinek saziyên yan jî hinek çawa hevildanin hevpar hebe. Ev yek jî fîlmsazan e. Ez spas dikim, gelek spas dikim ji bo ku ev derfet ket desta me. gelek spas dicem piçek bi soranî daxivim. Sorane fem dikim. Erê azîzan dostan, ئێمە لەم چاوپێکەوتنە لەگەڵ کاکەرسین ڕاستیەکمان بۆ دەرکەوت لە ڕۆژاوا ئەم فلیمە هاتووەتە دروستکردن کە کامیرەمانی باشیان نەبووە، کەرەسەی باشیان نەبووە، هەموو شتەکانیان سەرەتایی بووە. بەڵام لەگەڵ ئەوەیە حەزەکەم فیلمەکە ببینن. من بۆ خۆم دوو جار پێش ئەوەی ئەم بە بێ بەرامبەر دای بنێت دوو جار سەیری فیلمەکەم کردووە و پارەی زیادیشم داناوە لەگەڵ ئەو پارەیە کە هەبووە، چونکە بۆ ئێمە هاوکار نەبین. و کاتێک کە فیلمەکەم بینی من ئەم سادەیەی کە ئەمڕۆ ئەم باسی کرد بینیم. هەنێ برادەر لەم لەولە ئازیز و دۆستانی خۆشەویستم باسییانە کرد کە گوایە فیلمەکە کەم و کوڕیتایە. بەڵێ کەم و کوڕیتیا بوو، بەڵام ئەوە تا فیلمێکی گەورە ئیشێکی گەورە شتێکی گەورەیان کردووە بە کەمترین دەرامەت، بە کەمترین ئەزمونیشیان کەم بووە. یعنی کەوابێ ئەگەر خاوەنی ئەم فیلمە بن ڕۆژاواش بۆ ئێمە ڕۆژاوە لە زۆربەی کارەکانیانە ئێستا لە زۆربەی ئیشەکانیانە لە زۆربەی بوارەکانیانە لە سەرەتایان. یعنی هەر وەکو ساڵانی نەوەتەکانی ئێمە لە ساڵانی نەوەتەکان منش فیلمی قەرەج و زامێلی گەرمیانم کرد، زامێلی گەرمیانم کرد بە 10 کامیرە کردم، کامیرەمە کردەوە پشتەکەی خۆم ڕەنگەکانم چاکە کرد. یعنی ئازیزان هەمووی بەشتی سەرەتایی بوو کردمان، بەڵام ئەوە تا فیلمێکی باش کراوە. ئێمە نابێت لە فیلمەکە بین، نابێ فیلمەکان بشکێنینەوە. هەر کەسێک ئەگەر سەرەتاش بێت یەکەم فیلمی کرد ئەبێ دەستخۆشی لێ بکەین، بەڵکو بۆ ئایندە فیلمی زۆر باشمان بۆ بکات. ئەوە تا ئەم فیلمە جێی شانازیە، کۆمەڵێ پەیامی زۆر جوانی تایە، شتی زۆر جوانی ئێمەی کوردی تایە. ئیتر ئەگەر هەندێک کەم و کوڕی هەندێک شت هەبێت دەردی کاکەرسین خۆی وتی ئەمە بە زۆر کراوە، یعنی هەوڵێکی زۆریان داوە. لەو کاتانە شەڕ بووە، تەقە بووە، کوشتن و بڕین بۆ دوژمن هێرشی کردوتە سەریان، لە چۆ کردویانە لە کۆبانی هەمووی کیلۆمەترێک لە دوژمنەوە دوور نییە، یعنی دوژمن توانێتی تۆ بارانیان بکات. ئازیزان ئەوها کورد فیلمی کردووە، من دەستخۆشییان لێ یەکەم و پێشم خۆشە هەمووتان ئاریکار بن، هەمومان ئاریکار بین، دەستخۆش بۆ هەموو لایەک. زۆر سوپاسی کاکەرسین و هەموو ئەو کەسانە ئەەکەین کە ئاریکارن لەم پرۆژەیە. گەلک سوپاس برا ئەرسین، ئەم پێک بە هەردە ئاخین گەلک مەمنونێتەمە و دومە هەیە بە لایڤا دەهێنم سەرسەر و سەرچاوە. گەلێک سپاس شێف شاد و